Yes, reka ambasuze ke nongere mbahe ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye. Zere ko meze neza, ikaze muri aya makuru rero n'amakuru tugarukaho twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kuwa mbere tariki ya 5 Gicurasi mu mwaka wa 2025 turababwira yuko umujyi wa Goma hongeye kumvikana amasasu ndetse ubu tuvugana abantu bane bose bamaze kuraswa ndetse bamaze kwitaba Imana. Ibi turaza kubirebera hamwe turebe ngo ese amasasu yatewe n'iki, byaturutse he, byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru abirigi bongeye kwivanga mu mirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bari kumwe na Wazalendo. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Ndaza kandi kubabwira ko SADC ibijyanye nayo turaza kugaruka muri operation yo gutaha, turebere hamwe impamvu babanje gutinda, nyuma kandi turebere hamwe ni buryo bagiye bataha amasaha igihe cyose bahagurukiye ku mupaka wa Rubavu. Byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, tubabwire uko ibintu byifashe magingo yangaya. Ngira ngo mubwire ko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze kuyabangira ingata. Turaza kurebera hamwe ibice bamaze kugenda bakora wivudro, ariko kandi turebera hamwe n'ibice bamaze kwerekezamo, dore ko barimo gusatira umupaka ndetse bamwe ngo bamaze kugera i Bujumbura mu Burundi, bandi bakaba barimo gusahura n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 baturutse muri axe eshatu zose, barimo kwataka abakoresheje imbaraga zikomeye. Ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo kandi turaza kubabwira ko Minembwe n'ubundi hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Barwanyi batwirwanaho na M23, turaza kurebera hamwe uburyo ibi bitero babyitwayemo. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho hamwe namwe muri aya makuru arambuye ku Ibendera TV. Muri kumwe n'umukadamu by'imirongo y'urugamba. Mukanya ndaje twinjire ku buryo burambuye muri aya makuru, ariko nyemerera ambanze nongere nkwibutse ni wamaze kugera hano terekaho like yawe, niba kandi utari wakora subscribe uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo uyiterekeho iryoshye cyane. Ugiye uterekaho subscribe kandi wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, kagufasha kugira ngo umugiye amakuru asohotse ku Ibendera TV ujye uyabona utagiye gutwarwa umwanya wo gushakisha. Wanakora share tugasangiza inkuru abantu batandukanye hirya no hino isi yose ikamenya amakuru. Reka mukanya rero twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Tuyinjiremo ku buryo burambuye. Aya makuru rero ni munyemerere tuyahere ku bijyanye na SADC. SADC nyuma yo kwigira akaraha kajya he? SADC nyuma yo kugenda itinza itanga impamvu za hato na hatoya, tayari n'ubundi icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa SADC wari waroherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagabo n'ubundi ibikoresho byabo byamaze gutaha, akaba ari operation yabaye mu ijoro ryakeye kuri iki cyumweru. Akaba rero ku munsi w'ejo masaha ya 2 z'ijoro, tuvuga kuri iki cyumweru tariki ya 4 Gicurasi muri uyu mwaka, nibwo amakamyo yikoreye ibikoresho by'izi ngabo za SADC yahagurutse i Rubavu ku mupaka wa Grande Barriere
kuvuga mupaka wa Rubavu na Goma. Aya makamyo rero akaba yahagurutse Rubavu yerekeza Kigali yakomeza n'ubundi gahunda no kwerekeza muri Tanzania. Ku isaha y'isa 3:50 z'ijoro aya makamyo yarageze mu mujyi wa Musanze. Bisobanuye ko n'ubundi yakomezaga kandi yihuta cyane yerekeza mu mujyi wa Kigali, n'ubundi akomeza yerekeza n'ubundi ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania kugira ngo bambuke bagere muri Tanzania, bazakomeze bava Tanzania bagera mu bihugu byabo. Amashusho anyuranye yagaragaye n'ubundi aya makamyo manini abarirwa muri 35 yose ari mu muhanda yirukanka cyane, dore yuko aya makamyo yarari ku muvuduko wo hejuru cyane. Akaba rero yari yikoreye ibikoresho by'izi ngabo za SADC, akaba ari amakamyo imbere yarayobowe na polisi y'u Rwanda, hanyuma noneho inyuma hakaba ingabo z'u Rwanda, no kuvuga military police. Ni convoy yari yobowe na polisi y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bacungire umutekano. Urumva amakamyo agera muri 35 yose nago byari byoroshye, yarari ku muvuduko mwinshi cyane. Abantu turi kumwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, ingira ngo izi video zagiye zicicikana hirya no hino nagiye nzibasangiza, nizere ko rero murimo kubibona mbabwira uko ikamyo yari iri kuri Vitensi, mwita muterera akajisho kuri iyo video nabasangije, ubundi ibintu mukagenda mubibona 5 kuri 5. Hanyuma rero iki ni icyiciro cya kabiri cy'ingabo za SADC, bakaba baraye batashye, bakaba bari bukurikirwe n'icyiciro cya gatatu, bivuga yuko nacyo kigomba gutaha kuri uyu wa 4 tariki 2 Gicurasi. Aya ubwo kuri uyu wa 4 azaba ari tariki zingahe muze kureba mumbwire. Hanyuma abangaba kandi bakaba bakomeje kugenda bataha, yuko babanje kugenda bazana ibibazo bitandukanye, ariko M23 ikaza kubifataho umwanzuro. Hanyuma rero mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka nibwo ingabo za SADC zagotewe mu mujyi wa Goma nyuma yo gutsindirwamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ndetse ibihugu izi ngabo za SADC zaturutsemo bakaza kwemeza ko ubutumwa bari barimo bwaganye ku musozo. Izi ngabo zigahabwa igihe cyo gutaha na M23, ariko bakaza kugenda bavanga ibintu. Biravugwa yuko rero saa 3 bari 3:50 bari bari Musanze, bikaba bivugwa yuko ahagana isaa 4 n'iminota mikeya cyane aribwo tayari abasirikare bari binjiye mu mujyi wa Kigali, neza ngo bageze Nyabugogo, n'ubundi bafatiyeho. Amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga yuko ubwo bageraga Nyabugogo, hariya za Kabugana za Murinda hano hakunze kuba za ambutiyaje, tayari imodoka ngo zari zamaze guhagarikwa neza. Bivuga yuko abasirikare bageze aha ku Murindi za 15 aha za Kabugana n'inyoni yivanga mu muhanda, kubera yuko patrouille yabo yari iri ku muvuduko hejuru cyane. Ngibyo rero uko ibintu byifashe. Cyakora abasirikare ba SADC bakaba barabanje kugenda abazana ibibazo bikomeye cyane, ariko n'ubundi bikaba abarwanyi b'umutwe wa M23 ibi babifasheho umwanzuro, bikaza kurangira n'ubundi bavuye kwizima abakemera gutaha. Reka rero aya makuru tuyerekeze ku mirongo y'urugamba,
aya makuru ndumva nifuza ko tuyerekeza ku mirongo y'urugamba. Ndababwira yuko muri Kivu y'Amajyaruguru ubu tuvugana igisirikare cy'Ububiligi cyamaze kwivanga ku mirongo y'urugamba hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare n'ubundi kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Magagera ku Ibendera TV magingo yanga yaravuga yuko n'ubundi ahangaha bya Warikare na Masisi n'ubundi hongeye kubera imirwano. Akaba ari imirwano ariko yatangiye ahagana masaha ashyira saa 2 saa 3, dore ko n'ubundi bwari bwakeye ahangaha nta mirwano irimo kuhumvikana. Ariko ahangaha muri ibice bya Rubutu neza mpazane kugira ngo abadukiye mujyemo ubibona neza, tubabwira ibintu mubireba neza mubikurikirana. Hanyuma ahangaha Rubutu niho ibintu byakomereye magingo yanga tuvugana. Bwakeye ari amahoro aha muri Kivu y'Amajyaruguru, muri ibi bice bihuza Masisi na Warikare, ariko magingo yanga tuvugana urugamba rwamaze kwambikana. Kabivuga yuko ari imirwano irimo kubera ahangaha muri ibi bice bya Rubutu na Kisumba, kugira ngo abadukurikiye murimo kubibona neza. Hanyuma rero ni nyuma yuko ngo mu gitondo biturutse ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, noneho imirwano ngo yabaye ku munsi w'ejo, abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bayikubitiwemo by'intangarugero ndetse bayihererwamo isomo rikomeye cyane n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bamaze gusuna rero babonye ko ibintu bikomeye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ngo ni nayo mpamvu batinze kugaba ibitero kubera yuko ngo bari bafite ubwoba. Ubu bwoba rero bwabo bwaje kuganisha kuki? FARDC ngo yagize gutya ikominikana n'igisirikare cy'Ububiligi, arabwira bati ku munsi w'ejo twagabye ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23, ariko ibyo twahaboneye nakaga kubera ko twarakubiswe, ndetse tumaze gukubitwa abasirikare bacu bahatakariza ubuzima, abandi barahakomerekera ari benshi. Noneho rero abasirikare b'Ububiligi barababwira bati reka tuze tubatabare cyangwa se tuze tubafashe. Yanga rero Ababiligi ngo bamaze kwivanga ku mirongo y'urugamba ahangaha muri bice bya Rubutu, umvikana ni mu rugabano rugabanya Warikare na Masisi. Yamubireba neza urumva Masisi ni muri ibi bice, hanyuma Warikare nayo ngiyi ngira ngo murimo murayireba. Hanyuma ariko na Masisi nayo ntago iri kure kubera yuko ahangaha abarwanyi barambitse imirongo y'urugamba ni hafi cyane. Urabona Masisi ngiyi, hanyuma Warikare ngiyi, noneho za Rubutu rero ngaha ho abarwanyi baturutse baza kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Hanyuma ibintu rero bikaba byakomeye ahangaha Warikare. Aha Warikare rwose ibintu byakomeye, dore ko imirwano tuvugana imeze nabi cyane. Ababiligi rero bakaba bivanze muri iyi imirwano irimo kubera ahangaha muri ibi bice bya Warikare, nyuma yuko ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bavuga yuko iyo Warikare n'ubundi bagomba kuruhuka ari uko yongeye kugaruka mu biganza byabo, nyuma yuko mu minsi mike bari bahivanye bakerekeza mu bindi bice, bakavuga bati iyi Warikare turayirekuye ku mahoro mu bijyanye no gushyigikira ibijyanye n'amahoro. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo imirwano yabereye aha muri ibice bya Kashebere, ariko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi baratsindwa
magingo aya ngaya rero tuvugana noneho bakaba abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo kubakubita ku munsi w'ejo. Biravuga ko bahungiye aha za Rubutu muri ibi bice bya ruguru, hanyuma uyu munsi rero akaba n'ubundi bongeye kugaruka bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubu tubabwira aha muri bice bya Warikare n'Amasisi n'ubundi imirwano yongeye kuba imirwano, akaba ari imirwano bivuga ko yivanzemo n'abasirikare b'Ububiligi ngo bamanuye drone zo gukoresha muri imirwano, nyamara ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi ngo barimo kugenda abazihungabanya. Hari ukuntu abarwanyi b'umutwe wa M23 bafata network bakayihungabanya, noneho niba drone wari uyerekeje mu gice kiniki ahubwo bikarangira itaye umurongo ikerekera mu kindi gice, nuvuga ngo niba uyirashe kuri M23 ahubwo bikarangira ihinduye icyerekezo igasubira aho yari iturutse, bivuze ko ushobora kurangira ari wowe uyirashe ahubwo bikarangira niba ari wowe uyirashishije bikarangira ahubwo ari wowe irashe. Gatenda abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gukorera aha ngaha rero muri iyi mirwano. Abirigi rwose bakomeje kugenda bongera guhabwa isomo nyuma y'uko mu minsi ishize bakubiswe mu mirwano barwanaga hagati ya M23. Rero niba batarabonye isomo bongeye kugaruka, ariko n'ubundi ntago ibintu biboroheye. Ngibyo ibirimo kubera aha ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo ndeka twerekeze mu mujyi wa Goma. Katwerekeze mu mujyi wa Goma mbabwire ibijyanye n'abantu biciwe aha mujyi wa Goma, ariko kandi nanababwira ibijyanye n'aya masasu yongeye kumvikana mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aravuga yuko mu ijoro y'ukuri uyu wa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru, ni ukuvuga ku munsi w'ejo bundi ushyira umunsi w'ejo, mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana urufaya rw'amasasu. Ni amasasu yaturutse kuki? Biravugwa yuko ngo Wazalendo na FDLR zagize gutya zikigaba zikinjira mu mujyi wa Goma, hanyuma noneho zikagaba ibitero ku baturage batuye muri uyu mujyi wa Goma, ndetse biravugwa yuko ngo arabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uko rero iyi operasiyo yakozwe n'aba bivugwa ko ari Wazalendo cyangwa FDLR yakozwe, umwe muri aba basirikare ngo yinjiye mu rugo rw'aba bantu bishwe, hanyuma rero amaze kwinjiramo ngo yarasimbutse arataruka yituramo imbere mu gipangu. Amaze kugeramo ararasa, noneho amaze kurasa rero urugi rw'igipangu rurakinguka, n'abandi noneho babona akwinjiramo. Uvuga yuko ari abantu ngo bari benshi, nubwo imibare itashyizwe ahagaragara, ariko ngo uku kwinjira aha muri uyu mujyi wa Goma n'ubundi ngo bari barabanje kubiteguza uyu muryango ko bazaza aha ngaha kandi bakaza baje kubarasa. Ubwo rero ibi byabaga, umwana wari mu nzu ngo yarababonye ababonera mu madirishya, atabaza abandi kugira ngo babyuke. Abicanyi rero ngo bagifungura umuryango, urumva ngo barinjiye, amaze kwinjira barasa umuryango w'inzu, urugi rurafunguka. Hanyuma rero ngo bakinjira neza neza bahise bahura n'uwitwa Murihano David, ngo bahita bamurasa. Urumva umwana yaratabaje, amaze gutabaza, hanyuma rero Murihano David mu gihe yihuta aza kureba ibibaye, neza neza ahita kubitana n'ababicanyi, bahita bamurambika, baramurasa ahita apfa. Wa mwana rero wagiye gutabaza nawe aje akurikiye uyu Murihano David ngo arebe uko ibintu byifashe,
Taheri nawe ngo bahise bamurasa, hanyuma bamurasana n'undi ngo bari bari kumwe, ariko ngo uwo muri bagenzi babo, no kuvuga mu baturanyi babo. Hanyuma rero birangira aba bombi bituye hasi barapfa. Ubwo ahangaha tukiri ahangaha hari hamaze gupfa abantu batatu: Murehano David, umwana watabaje, ndetse n'umwana ngo uwo mu baturanyi b'uyu muryango wari uri ahangaha. Nyuma rero yuko ibi bibaye, ngo haje kumanuka undi muvandimwe wa Murehano David, cyase akaba n'uwo muri uru rugo wari wabasuye aturutse mu Rwanda, nawe akigera ahaberaga ibingibi nawe bahita bamurasa, nawe bamurashe ngo mu mutwe ahita nawe apfa. Umwe mu bo muri uyu muryango wa nyakwigendera rero avuga ko ngo abishe aba bantu atari abajura, ko ahubwo ari abantu bari babigambiriye, ndetse kandi ngo ukaba ari umugambi wari wapanzwe, bishoboka ko ngo wari unamaze igihe utegurwa, kubera ko ngo mbere yuko ibi biba wari babanje guteguzwa, ababwirwa ko ngo bagomba kwicwa. Urupfu rw'aba bantu rero rwashenguye cyane abantu batuye muri ibi bice, ndetse kandi rushengura abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, dore ko barashwe ngo ari abo mu bwoko bw'Abanyamurenge n'ubundi bari batuye aha mu mujyi wa Goma. Ariko kandi uru rupfu ngo rwanashenguye abaturanyi ba nyakwigendera Murehano David. Akaba rero ari ibintu byashegeshe abantu batari bakeya, ndetse kandi abantu batuye mu mujyi wa Goma bakomeza kugenda bahungabanywa n'ibi bitero bikomeye bikomeza kwibasira urugo ku rugo, umuryango ku muryango, agace ku gace. Ariko ku rundi ruhande abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bavuga yuko ibi ngibi bagomba kubitangaho isomo n'umwanzuro urambye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yuko ibi bibaye baravuga yuko aba bakoze aya mahano bagomba gushakishwa byanze bikunze, kandi M23 yamaze kwizezwa ko abakoze iki gikorwa bagomba gufatwa bidatinze. Biravugwa yuko aba bantu bakoze ibi bikorwa ahangaha muri uyu mujyi wa Goma ari Wazalendo na FDLR. Uti ibi bintu byagenze gute? Makuru aturuka ahangaha ndagira ngo ibi bintu bitangeho umucyo. Ye numva abamwe babivuga akavuga ngo ona abantu ngo bitwaje ijoro ngo bigenda gutya, ariko ndagira ngo ibi bintu bitangeho umucyo kubera ko amakuru ndayafite. FDLR na Wazalendo zimaze iminsi zifite akantu niba nakitaga kojyo, bakagira gutya bakazamuka mu bice bya Nyiragongo, bakagenda bagacukura imbunda zabo bakazitaba, noneho ku manywa bakirirwa bazenguruka muri ibi bice bitandukanye, noneho byageza nijoro bakazamuka Nyiragongo bakagenda bagacukura za ntwaro zabo, bakamanuka bakaza bakinjira ahangaha mu ngo z'abaturage bagatangira kubica. Nuvuga uwo badashaka bakamurasa, uwo bagambiriye gusahura bakamwaka amafaranga n'ibindi bakeneye bakagenda. Abangaba rero biravugwa yuko ngo batuye n'ubundi ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Aba batuye aha muri uyu mujyi wa Goma, baturage mutuye mu mujyi wa Goma, abangaba barimo kubica babatuyemo. Niba rero mudatanze amakuru kugira ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 baze babavanemo, n'ubundi bibazo nk'ibi ngibi murakomeza guhura nabyo. Ikindi kintu kandi kirimo gutuma ibi bibazo bikomeza kubaha muri uyu mujyi wa Goma, abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gukora cyase gutegura ibijyanye no gutanga identity card cyase indangamuntu. Mu gihe rero iki gikorwa kitari cyakorwa,
n'ubundi ibibazo bikomeza kugenda biba kubera yuko FDLR na Wazalendo zerereye ahangaha umujyi wa Goma, n'ubundi ni abaturage nkamwe, usibye mwe muba muturanye nabo muba mubazi, ariko urumva niba umujyi wa Goma warafashwe, aba FDLR na Wazalendo bakarambika cyangwa se bagahisha intwaro bakambara imyenda ya civile bakinjira mu ngo zabo. Bamwe muri mwe ni abana banyu, nimwe mu bacumbikira, abandi muri mwe ni abagabo banyu, nimwe mu bacumbikira, abandi nabo mu miryango yanyu, nimwe mu bacumbikira. Birumvikana rero ko n'ubundi iki kibazo ari mwe mukomeje kugenda amugitiza umurindi, kandi mu gihe bimutari mwabifataho umwanzuro n'ubundi bizakomeza kubagiraho ingaruka. Ngibyo rero ibijyanye n'amasasu yumvikanye aha mujyi wa Goma, ngibyo kandi n'ibijyanye n'aba bantu bishwe urupfu rubi, kandi aba bantu bishwe inzirakarengane rwose. Ubwo rero nizere ko rimwe na rimwe ibingibi abaturage namwe muba murimo kubigiramo uruhare, ariko nizere ko mugenda namwe mubifataho umwanzuro. Reka rero twihute twerekeze mu gitero, n'ubundi bitero byo biba bikomeje kuba byinshi. Twerekeze mu Minembwe, twerekeze mu Minembwe mu kanya. Ndagira ngo tuze twinjira mu mujyi wa Uvira neza neza tubabwira uko ibintu bimeze, ariko ni munyemerere tubanze tunyure kuri iyi mirongo y'urugamba n'ubundi ku bitero byagabwe aha mu Minembwe. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse bivanze n'igisirikare cy'abarundi FDNB, bazindutse bagaba ibitero kuri twirwanaho na M23 mu gice cya, ni kuvuga mu bice bya Amukoko. Aha rero niho izi ngabo zagabye ibitero mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Aka gace ka Amukoko ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe werekeza muri Fizi, ni muri zone zerekeza kwa Murima na Rusuku muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba, cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akavuga yuko abarwanyi n'ubundi ibitero bagabye ahangaha rwana ku ruhande rwa M23 na twirwanaho n'ubundi babakubise inshuro, karangira babambuye ibikoresho byinshi cyane kandi birimo ibikomeye n'ibyoroheje. Amakuru ava muri ibi bice rero agera ku Ibendera TV muri iki gitondo kuri uyu wa mbere tariki 5 Gicurasi muri uyu mwaka, aravuga ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo, bari kumwe na FDLR, bari kumwe kandi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bahuriye na kaga muri iki gitero bagabye muri aka gace ka Mukoko, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babarasheho abakoresheje ibifaru neza neza, ngo bongera gukubitwa, ndetse kandi magingo yatuvugana ngo imirambo ni myinshi cyane. Avuga yuko iki gitero cyagabwe ahangaha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo babarirwaga hagati ya 15 na 17. Noneho rero abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bagize gutya barabahungabanya. Mu kubahungabanya rero bagize gutya ngo barasa abo hagati. Urumva abangaba n'ubundi ngo bari ku mirongo. Noneho abarwanyi b'umutwe wa M23 na twirwaneho bamaze kubabona ukuntu babigenjeje, ngo barashe abo hagati, kuvuga niba abana ari 15 kandi bari ku murongo umwe,
nukuvuga abari hagati y'icyenda, 10, 11, 12 abo ngabo ngo nibo babanje kugira guke barabakindura. Bamaze kubakindura, abari imbere babonye abo hagati baguye, abari inyuma nabo babona abo hagati baguye, noneho barikanga bayoberwa ibibaye. Nukuvuga ngo uko ibintu byagenze, abo hagati bamaze kugwa, abari inyuma bashatse kwiruka basubira inyuma, abari imbere nabo batangira guhungabana. Urumva ntago uwo muri kumwe yaba apfuye ngo urugendo warurimo urukomeze. Nabo ibyo gukomeza badvancinga berekeza imbere byababereye ikibazo, birangira nabo badvancinze bashaka gusubira inyuma. Mu gusubira inyuma rero baza guhura n'ingorane, basanga n'ubundi twirwanaho na M23 babagose. Ubwo ikintu cyakurikiyeho nawe urakibwira. Bahise babahindura ifu, bahise babahindura ivumbi, barabarasa. Biravuga yuko muri abagabye ibi bitero nta n'uyu numwe warokotsemo, nta n'uyu numwe warokotsemo, kubera yuko ngo M23 na twirwaneho ngo babarashe. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko ari igitero abarwana ku ruhande rwa M23 na twirwaneho babonyemo ibikoresho byinshi cyane, mbunda ziremereye zirimo izo mu bwoko bwa machine gun n'izindi ntoya zo mu bwoko bwa AK47. Izingizi zose barwanya umutwe wa M23 bahise bazigarurira. Ngibyo rero uko byagenze mu gitero. N'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye, ariko n'ubundi kikaza kubabera igihombo gikomeye cyane, kubera ko bose bashiriye muri iki gitero. Ngibyo rero byagenze magingo yangaya tuvugana, nguko uko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakorewe agashya mu rukerera rwo kuri uyu munsi, kaza kurangira n'ubundi babaye kwendera. Nyamara bari bagabye igitero bashaka kubohora aka gace, ariko barwanya umutwe wa M23 ibyo babakoreye ngira ngo mumaze kubibona. Reka atwihuse rero turambike ku mirongo y'urugamba. Kenshi na kenshi iyo tugeze ahangaha ngewe nibyo binshimisha cyane, kubera yuko utuntu twanjye kubasobanurira imirongo y'urugamba. Tunahise rero tunatangira mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Abarwanya umutwe wa M23 baturutse Kiku, ngira ngo murimo murahabona, baramanuka neza bihuta cyane, nta kintu kibatangira, berekeza ahangaha Rama Uvira. Abandi barwana ku ruhande rw'umutwe wa M23 baturuka ahangaha Source de la Rivière Murongwe, barazamuka baraza bihuza ahangaha Rama Uvira. Ngo niba mudukurikiye neza murahareba Rama Uvira ngiyi aho yiteretse neza, ngiyi aho yibereye muri utu duce. Uratubona udushyamba dukomeye cyane tugiye dufite uburyo twiteretsemo. Hanyuma murahabona ahangaha ngira ngo mu mukote, ahangaha rero niho ababyutse biteretse. Rero barazamuka neza abagana ahangaha mu kashyamba neza, bageze ahangaha batangira gusharinga mu mujyi wa Uvira indani. Kugira ngo ubibone neza, urabona uherereye ahangaha Rama Uvira, gusharinga aha muri uyu mujyi wa Uvira urabona ko ari ibintu byoroshye. Abarwana ku ruhande rwa M23 kandi abatangira gusharinga neza abasharinga aha mu mujyi wa Uvira. Ibintu byabaye ibindi, kubera yuko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bwa FARDC, Wazalendo n'igisirikare, ubundi kuntu ngo byatangiye hagana ku isa 11 zikira saa 12 za mu gitondo kuri uyu munsi.
arwana ku ruhande rw'ayo 23 baherereye aharama Uvira batangiye kwambuka barenga iyi aka gace ka Murongwe anze bikunze mu Ruhavu. Uyu ni umugezi witwa Murongwe. Marero arwanya umutwe wa 23 barambuka baraza noneho sasa abagera kuri aka gasozi ngo no urahareba kana gasozi ariko kagiye kibandamo utuntu tw'udushyamba. Hanyuma rero batangira gusharinga neza mu mujyi wa Uvira. Urabona Uvira neza kohereza hangaha ngira ngo Uvira ndani murimo murahabona. No kohereza hangaha muri Uvira uherereye hangaha muri aka gashyamba karaha urabibona neza ko aka gashyamba gasa naho kari hejuru noneho Uvira igasa naho iri hasi mu kabande. Arwanya umutwe wa 23 rero utangiye gusharinga ha muri Uvira bamaze gushingamo neza abarundi bahise bayabangira ingata baravuga bati reka ibi ntago twabivamo ngo barayabangira ingata barirukanka baraza. Urabona hangaha muri za Kavivira cyase Kavivira abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo magingo yatuvugana ngo niho barimo kugenda berekeza ibirindiro byabo. Impamvu nta yinde ngo nuko ngo bahite neza banyura muri aka kayira bahite bambuka berekeza hehe mu gihugu cy'u Burundi. Nukuvuga ngo uri hano Kavivira nubundi werekeye cyase uba wegereye uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi. Dore ngiyi poste frontalier do Kavimvira. Hanyuma rero ubwo cyo barimo gukora niki nukwegera uyu mupaka kugira ngo ibintu nibikomera bahite bambuka berekeza heza Gatumba mu Burundi. Magingo yanga rero tuvugana biravuga ko mu mujyi wa Uvira abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo bagenda bazamuka ari benshi cyane berekeza hanga Kavivira. Hanyuma ikindi kandi kirimo kuvugwa muri uyu mujyi wa Uvira nuko ngo magingo yanga abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye kwirara mu nzu z'abaturage ngo basahura abandi bagira gute bashyiraho za bariyeri zitandukanye kugira ngo bambure abaturage batandukanye. Ngaha rero muri uyu mujyi wa Uvira nkuko murimo mubireba ntago ibintu byoroshye umutekano komeje kugenda uba iyanga muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma abarwanyi b'umutwe wa 23 nabo bakomeje kwa advancing mu rwa advancing kwabo bagenda bekeza cyangwa kigira imbere. Hari abarwanyi b'umutwe wa 23 baherereye muri ibi bice byo hepfo za plage Ifunanya. Umuntu wambazaga ngo plage Ifunanya ngo ntago hazi nyamara aherereye mu mujyi wa Uvira yigire hino mpamwereke neza wegera akuriki iki iyaga ngiyi plage Ifunanya murimo murayireba. Ahanga rero biruko tayara barwanya umutwe wa 23 naho bamaze kwashyira ibirindiro abandi bakaba barahangaha kuri Institut Karundo. Hanyuma ikindi kandi wamenya nuko nubundi ahangaha hepfo za Useni barwanya umutwe wa 23 naho bahafite ibirindiro. Hanyuma rero ubwo gahunda ni yihe nukugira ngo umanuke muri iyi misozi sema murimo mugenda muyireba iyi misozi nukugira ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nihagira uwibeshya kamanuka hepfo ahangaha arwanya umutwe wa 23 hite bamurangiza. Ku rundi ruhande kandi muri bice byo higiye hangaha n'ubundi naho barwanya umutwe wa 23 barahari. Hanyuma ruguru y'ingiza Kavivira naho ndetse na za Kawezi barwanya umutwe wa 23 barahari. Nukuvuga ngo akarondorondo cyangwa se akarongo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bafite nk'inzira nukuzamuka bakitura hitwa Uvira City cyangwa se nukuvuga muri communauté
Serezienne Saint Dominique Savio, bagatambika muri akayira muri uyu muhanda banyura hanga hitwa za Kiromani Beach Uvira, bagakomeza muri uyu muhanda bakanyura hangazi hitwa ground wati ground technique David, ibintu nk'ibyo ubwo ugera hangaha unyuze hitwa Université de Grand Lac Afrique. Hanyuma rero gahita ukomeza werekeza, urabona umuhanda rwose uri ahangaha ukanyura kuri ibi bitaro byitwa Polyclinique Nyore, ugakomeza neza ukanyura ahangaha haruguru y'uru rusengero rwitwa Église Sepake, ubwo uburenze kuri hoteli Nyota, ubundi neza ukaza ukerekeza ahehe uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cy'u Burundi. Ngaha aho umupaka uherereye, poste frontalier de Kavimvira kuri route nationale numero 4. Tayari ubungubu iyo urenze kuri uyu mupaka, dore ngiyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiyi, hanyuma ngaha u Burundi batandukanye n'aka kantu kari ku bundi kantu, reka tukazane se ni umuhanda, nta n'ikintu ahanga gihari hose. Icyo ugomba kumenya nuko ari umupaka gusa, nta mugezi uhari, nta muhanda uhari, nta kantu k'akarongo kari aho ngaho gusa. Hanyuma rero abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nguko ibintu birimo kubagendekera amagingo yanga tuvugana, ngizo updates uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba muri ubu urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma areka mbashimire cyane mwe mubana natwe hano ku Ibendera TV, ubwo nizere ko turibuze gusubira n'ubundi mu makuru yacu mu masaha atandukanye turi bugaruke tubagezaho. Cyo mbasaba no guterekaho like yawe, like nyinshi cyane rwose, ndifuza ko muziterekaho nkazibona zizamuka. Hanyuma kandi niba utari wakora subscribe nabyo kabikora. Tuze gusubira mu kanya, mbashimira cyane. Imana ikomeze kubana namwe kandi ibarinde.